Pelef i multikultivator zajednički su predstavili dvoje talentovanih mladih perkusionista, Kseniju Komljenović i Miloša Branisavljevića. Njihov koncert obeležili su ritmovi savremene i klasične muzike u aranžmanu za udaraljke, ali i autorske kompozicije. Teško je odrediti koji je od njih dvoje talentovaniji i uspešniji. Ksenija je diplomirani kompozitor, a trenutno je na doktorskim studijama Univerziteta u Majamiju, usavršava perkusije. Miloš je najangažovaniji bubnjar na Berkliju. To znači da ne samo na instrumentu bubnjevima, nego i na raznim drugim udaračkim instrumentima, znači u okviru celog tog, kako oni zovu, departmenta, sam radio dosta video snimaka za njih, snimao u studijima, svirao na raznim koncertima i eto, oni su odlučili da me nagrade kao najangažovanijeg bubnjara. Upoznali su se u muzičkoj školi Stanković pre skoro decenije, svirali su zajedno i u ansamblu udaraljki i kao duo. Koncert u Kapetan Mišinom zdanju susret je dvoje prijatelja i kolega, dijalog dvoje uspešnih muzičara, session veče i druženje sa publikom. Miloš i ja smo stvarno dva komplementarna bića. Osim što se znamo već 10 godina i što imamo tu nekakvu intuiciju koju delimo muzičku i neki način disanja koji je zaista jako teško objasniti nekome sa strane, ali svako to zna, to je u vezama, u bilo kakvoj profesionalnoj saradnji za koju znate da ima onaj klik dobar. Miloš i ja to imamo, ali imamo i nekakve različitosti koje donosimo tako da obogaćujemo celu sliku. Svakako Miloš je moj prvi partner za udaraljke i omiljeni. Koncert je doneo spoj tradicionalnog i novog. Izvođači su se izrazili i kao perkusionisti, aranžeri i kompozitori. Vi kao izvođač imate jednu perspektivu o nekom delu, ali da sami stvorite nešto pa onda da ga kasnije izvedete je kompletno druga priča. Tako da mislim kroz izučavanje istorije, teorije, kompozicije i sviranja samog izvođaštva mi dobijamo mnogo bolji uvid u umetnost koju nas zanima. Svetska premijera dela Mix nije samo igra početnih slogova njihovih imena. I sadržaj je suštinski predstavio dvoje perkusionista. Reč je o spoju stilova i energija, kao i komunikativnosti, otvorenosti i iskrenosti.